I veliki pozdrav svima ljudi, danas, nakon dugo vremena, igramo GTA San Andreas. Ako bi željeli da igrate ovaj server, napisat ću vam IP adresu u opisu videa. Inače nije me bilo zato što mrzelo me da snimam, a sad nešto me htjelo i sad želim da snimam. Tako da ljudi, očekujte klipove, trudit ću se da snimim klip jednom u 2 dana ili jednom u 1 dan. Tako da ljudi, evo mi sad radimo ovog lekara posao, dolazimo do igrača i healujemo ih i zarađujemo pare. I to. I vidite dole levi ugao mapu, svi koji nasvetli crveno, to znači da njih moramo da healujemo. Ljudi, naravno, ako vam se sviđa ovaj video, bacite like i subscribe se na kanal. Idemo do 50 subscribera, polako ali sigurno. Znači ljudi, šta sad vi trebate da radite? Ako uđete u ovaj server, kažet će vam da idete na sastanak sa Cloud Speedom. Kada dođete tamo, vi idete, Cloud vam da 3 kola, vi izaberete, neću da kažem koja kola, dobra su kola. Izaberete jedno od 3 kola i odvezete ih u garažu. Pisat će vam ovdje na ovoj mapi checkpoint, crvene boje. I vi odete do tamo, uđete u taj checkpoint i lepo izađete iz auta i dobijete 10.000 kao bonus. Evo ja sam skoro počeo i jako mi se sviđa ova igra. Ubijate dosadu, znači ljudi, ovo je mislim najbolja stvar da ubijate dosadu. Evo ja ovako lagano vozim i radim posao i zarađujem pare. Tako da ljudi, kada uđete u serveru, jedna stvar koju želite da uradite je da odete do Ammu-Nationa. Svi valjda znamo da je Ammu-Nation, evo ga. Uđite tu, kupite armor i neke puške od para koji ste dobili kada ste odvezli auto do garaža. Tako. I sad ja idem da kupim ovdje armor, da imam zaštitu. I ljudi, ja uvek kupim armor i ovaj tek 9. Zato što njega svi skoro koriste. Svi, bukvalno svi koriste to oružje. Tako da kupite jedno 500 metka, koliko da vam kažem. I mogli biste da kupite AK. AK je jako dobro oružje ako vam neko beži i vi im pucate gume, trčite ka njemu i ubijete ga. Jednostavno. Tako da ljudi, gdje sam ja stao da radim, da lečim ove ljude. Evo ga jedan. Izleči ga. Evo ovdje ljudi, levo što vam piše. Kada ste napanuti, možete da kliknete dugme Y, odnosno ovo Y, na tastaturi. Idete na ovo, sad ću da pokažem, idete na phone book, pa emergency services, police i tu možete da prijavite kada se neko puca. Nadam se da vam je ovaj tutorial pomogao da možete da se snađete u igrici. Ovo mi je lag check, da vidim da laguje, ne laguje. Ok ljudi, vraćamo se na posao. Sad healujemo ove ljude. Ups, pardon. Evo idemo do ovog ovdje. Još jedna stvar koju morate da uradite, odnosno ako hoćete više para, uđite u organizaciju. Organizacije su zgrade, odnosno imate vi ofis, kancelarije. I vi uđete u tu kancelariju, imate razne stvari. Možete da pijete viski, da se vezate sa drugarima, a idete na jednu plavu tablu. Na toj plavoj tabli kliknete enter i birate koji hoćete posao da uradite. Kada uradite taj posao dobijate veliku sumu novca sa kojim možete da kupujete puške, auta i ostale stvari. Evo, izlečili smo još ovog lika. Što to puca? Neko me puca? Nema se. Još jedna stvar koja vam pomaže da dobijete više para
je da naravno uvek uđite kada imate pare u events. Kada uđete u event, na primjer za 100.000 para, kada zaradite od posla, uđite u taj event od 100.000 i ja mislim da vam se da fora 500.000, pola miliona. Isplati se da uđete u event. Ako pobedite, dobijate veliku sumu novca koju možete da kupite mnogo stvari. I puške, i minigun. Da, ljudi, zaboravila sam da kažem, ovdje je minigun dozvoljen. I tako da možete da se zezate sa minigunom. Također možete da kupite na aukcijama RPG. Stavljate pare na aukciju tako što kucate ovu komandu ovdje, bids. I kada ste ukucali tu komandu, idete fora bid, ja lupam 10.000. I tako vi bidujete 10.000 za aukciju. Logično. Ok ljudi, mi idemo dalje. Evo ga jedan lik. I njega izlečimo. Evo još dva lika. 1, 2. Tako. Još jedna stvar ljudi, možete da uđete u gang. Kad uđete u gang možete da birate puno gangova ovdje ima. 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gangova. I kad uđete tu, vi idete, uđite u neki, na primjer ovo je Turf Idlewood. Idete na atak i onda stojite tu 4 minuta ako se ne varam i kada završite dobijate 10-20.000. To se isplati. I još dobijate jedan skill. E sad, šta sa skillovi? Skillovi vam pomažu da dobijate razne puške i prava u gangu. Naprimjer, ako imate rank prospekt, možete da uzmete pušku u vašem gang HQ. HQ je mjesto gdje se sastaju članovi bande. Nećemo. Hoću, šta bro ovaj radi? Da ga pucamo, neću. Ajde ovdje da pucamo. Pucamo ga ljudi. O, ljudi dolazi. Trči. Ljudi, lik dolazi, ja bežim. Ok ljudi, vraćamo se na posao. E da, postoje ovi dileri kokaina, travke i meta. Možete da kupite, ali ja vam kažem bolje da ne kupite zato što se to ne isplati toliko. Bolje ih ubite, dobijate $1,000 i još pištoljiće. Evo, ovo žuto ovdje na mapi je Lawyer. On vam pomaže da evadujete vantage. Da, to. Znači kliknete left alt, dugme na tastaturi left alt, levo. I blizu ste tih kola i onda jednostavno on vam uništi taj vantage, da vas ne arestuju. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj tutorial, lajkujte klip i subscribeujte se na kanal jer mnogo mi znači. Da, još jedna stvar, imate telefone, payphone, ako znate, ne znam da li znate šta je payphone. I tu jednostavno ne platite šta pričam, uđete tu i onda kliknete enter i ono vam da zadatak, ubite nekog oficira policije ili ubite nekog kriminalca ili ubite nekog člana bande i vi kad uradite te izazove dobijate oko $20,000. Tako da postoji puno načina za dobijanje novca, pročitajte ovo earn za više informacija. Ljudi, ne zaboravite, stavit ću vam IP ovog servera u deskripciji videa, tako da ako poželite da ga igrate, možete. Evo sad ćemo da izlečimo ovog čovjeka. Ok ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav! 2